it is your biodiversity register. I think every chairperson of the biodiversity management committee of all panchayats and the municipality bodies are equally responsible. And when these people are equally responsible, they have to go, as our chairman of National Biodiversity Board has said, that it has to be from the grassroots level. Things have to come on the fear. मैं पूरे देश में इस अभियान की शानदार सफलता की कामना करते हुए और गोवा सरकार की उपलब्धियों को देश भर में इससे प्रेरणा जगे. ज्या ज्या गावांतल्यान जी बायोडायवर्सिटी मेंटेन करपाक, जी शेतां मेंटेन करपा खातीर आनी ज्या पद्दतीन तुमकां जो सपोर्ट जाय, म्हणजे टेक्निकली, फायनान्शियली सगळ्या पद्दतीचो वो सपोर्ट दिवपा खातीर सरकार पुराय तुमच्या बरोबर आसा. तुमकां आमी आनी वर्ल्ड बँकेकूय प्रोजेक्ट सबमीट केला, एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीकूय प्रोजेक्ट सबमीट केला, द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज ऑल्सो आमी प्रोविजन केला की जेणे करून आमी अशा पद्दतीचो इक्क्याचेर दवरूंक ना. परत सांगता, वी हॅव टाय अप विथ द प्रायवेट पार्टनर्स.